Pozdrav ljudi, Bok. mi smo LNL. U ovom videu ćemo vam pokazati slušalice koje smo dobili od frendova. Znači, to su Philips Wireless slušalice SHB 3060, Bluetooth, bez kabla, bez ičega. Sad ću vam malo pokazati kaj ima unutra. Znači, otvorite, naravno već su otvorene, ne? Otvorite, unutra dobijete svu papirologiju koju vjerojatno većina nas niti ne čitamo. Klasično balkanski, znaš ono, uzmeš, baciš sa strane, onda kad se pokvari, pa di sam fullo. Da, kaj sam krivo napravio. Tako da sačuvajte, to nemojte bacat, nego si proučite upute. Dobijemo kablić za punjenje i unutra ono bitno, najbitnije, sluške. To je to. Dobili smo predivnu crnu boju. Osjećaj im je fino matirani rajf sa, ovo su vjerojatno unutra antene, sad vjerojatno vidite, znači malo zadebljanja, pretpostavljam da je antena u kompletnu rajfu, poprilično kvalitetna izrada same slušalice, spužvice, lijepo neutraliziraju zvuk, vrte se 180 stupnjeva svaka slušalica, plus Što se sklapaju unutra. Sklapaju se unutra, što je poprilično praktično po meni. Da, ja kad ih nosim sad zadnjih par dana, kad smo ih malo isprobavali, sklopiš, staviš u torbicu, dosta su čvrste, Da. ne pigaju se, to je dosta dobro kod njih i baš zadovoljan sam s njima jako. I poprilično jednostavno kontrole, znači imamo play, pause button, ili ti ga kreni stani, Gumb. da, ne. Dolje znači njih imate gumb za paljenje, stisnete, držite, kad počne svijetliti plavo, one su upaljene. Ali kaj, trebate i upaliti Bluetooth na njima, zato imate ovaj mali gumbić sa strane na kojem je ocrtan znakić od Bluetootha i držite isto par sekundi i kad dva put bipne, to je to. Na sredini imate micro USB port, tutnete, uštekate, kak ide to sad, no? Na ovu stranu. Da. Sigurno, da. Da. Ne, tak ide. Dobro, uglavnom s tim micro USB-ovima se svi smotamo, ubacite ga, stavite na punjenje, ali 11 sati imaju korištenja Sa jednom baterijom. s jednom napunjenom baterijom, da rade super. I imate, znači na ovoj strani volume up, volume down i za prebacivanje pjesme, ako ste na nekakvoj playlisti, samo stisnete gumb, vam prebaci pjesmu i to je bilo to. A sad ću vam pokazati u biti kako to radi kad se spojite s njima na mobitel. Znači, uzmete mobitel, upalite na njima Bluetooth, gle, neko me prati na Instagramu. Ne. Upalite Bluetooth na njima, na mobitelu se spojimo na Bluetooth, tu mi je Bluetooth, ajmo se konektat. Vele da se spojimo, da su spojene i onda... Uz njih dobijete i besplatnu sekretaricu, mislim sve vam kaže šta je napravila, tako da. Da, ili kaže ili bipne. Ili bipne, da. Ko neke žene koje jednostavno kad je zadovoljna onda jedan put bipne, a kad nije onda dva put. Ili se ponavlja. Da. I znači jednostavno, ja sad na playlisti i ja pustim mobitel, ja ništa ne diram. Treba samo stisnut play button i počelo je svirati. Kao što sam i rekao, možete čuti ovako, pa ja ćemo i do kraja. Vjerojatno čujete malo pozadinsku glazbu. Na osjećaj na prstom, kad prođete po unutrašnjosti po spužvici, osjetite dosta veliki zvučnik, dosta čvrste izrade. Na gornjem dijelu ima rupe koje služe znači za izlaz zraka, plus znači poboljšavaju zvuk sam po sebi.
poprilično se mogu za velike glave raširiti, do 7. Šta bi to već bilo, koja je to mjera? Pa ne bi rekao da je Vjerojatno centimetar, ali Vjerojatno je veličina. vjerojatno inč ili nešto Da. tako. Da. Velike oznake, desna, lijeva, sve kontrole se nalaze na desnoj slušalici. Easy to use. A sada ćemo vam reći neke više tehničke specifikacije. Neke tehničke specifikacije, za to vrijeme da ja prebacim pjesmu. Samo kliknete i ono učita novi video. Znači potpuna kontrola sa samo slušalicama. Rade ako ih spojite na laptop bez problema, samo pazite da li laptop podržava Bluetooth spajanje. Rade znači na svim vrstama mobitela, na većini svih laptopa. Da, danas svi imaju taj Bluetooth, tako da možemo reći na svima. Da, na svemu, a ako ne, onda imate zakupiti one male USB, Bluetooth adaptere, to je prijamnik koji štekate u kompjuter, instalirate i spojite si. Domet mi je jako lijep, ne smetaju im čak ni zidovi. Dobro, iskreno, 2-3 zida smo probali, nismo više, nemamo ih više. Da, trenutno još, ali dobro. Da, sada neke, evo, specifični detalji. Frekvencijski odziv, slobodno. Frekvencijski odziv slušalice je u rasponu od 10 Hz do 22.000 Hz ili 22 kHz. Akustični sustav samih slušalica je zatvoreni, znači nemate vanjski zvučnik koji bi emitirao zvuk izvana. Impedancija samih zvučnika vam iznosi 24 ohma, što je poprilično dobro. A vrsta magneta je neodimi, znači sastavljene su od neodimi magneta u zvučniku. Da ne bi mislili da ima magneta s vanjske strane, ne, znači zvučnik je sastavljen od žice 24 ohma plus neodimi magnet sa zadnje strane. Maksimalna ulazna snaga u slušalice je 1000 mikrovata, a osjetljivost slušalica, to je vjerojatno ono što nas sve zanima, je 106 decibela. Naspram nekih profesionalnih studijskih slušalica ili nešto, ovo je igračka, ali osobno koliko smo ih koristili i testirali, rade jako lijepo, daju jako lijepi zvuk, ništa nije previsoko, prenisko, prenaglašeno ili nešto. Dobro usklađeni basovi, iznenađeno kak rade. Recimo ja se vozim u autu, stavim se slušalice ko da slušam muziku u studiju, a ne da se vozim u auto po gradu i slušam muziku. Jako lijepo. Možda će vam smetat klasični Philipsov okvir koji je dosta hrapav. Hrapav, gravirani su krugovi u njega, ali meni to fora. Ali znao stavljati otiske. Ako primiš sa, ne znam, jedeš masan burek poslije predavanja i primiš slušalice... Dobro, da, to, ali ne znam, meni je fora onak, stavim si ih na glavu i onak, vrtim po uhu, igram se DJ-a. Da, definitivno, da, jako lijepe izrade. U korisničkim uputstvima ćete naći sve što je najbitnije. Što je još potrebno reći za korisnička uputstva? Samo pročitajte ih na hrvatskom ili engleskom, ima tu i na kineskom. Da, jasno. Tako da ali korisnička, to što sam htio pokazati, jesu ih napravili, pa poprilično velika i detaljna korisnička uputstva. Korisnička uputstva su dosta grafička. Znači imate sličicu gdje vam pokazuje točno šta je za šta, popis, kako ih postaviti, kako ih pripremiti. Sasvim jednostavno, nema ništa što bi moglo zbuniti samog korisnika, to jest nas ili vas. Meni su se na prvu svidjele, za uzeti ih na putu nekom ovako slušati muziku. Općenito, onak ne vadim ih iz glave zadnjih 2 dana. Dobro, baš fora. Dobro, to definitivno da. Ja sam ja ljubitelj basa, a rijetko je slušalice koje sam imao sam ih dosta, jel to
pogotovo one žične, svako malo uzmete pa ih koristite, pa ode žica na konektoru. 3,5 mm konektoru ili se iščupa žica iz njih, ili one kaj s gamerski s mikrofonima se mikrofon iščupa. Full dobro, full zakon, jednostavno, ljudi, jak sluša muziku. Znači, kvalitetne su, stvarno su kvalitetne, lijepe su, dolaze u crnoj i bijeloj boji. Mi imamo u crnoj, po meni osobno, ja bi možda više volio bijele. To je bilo fora, da. Da, bijele. Ali jako su lijepe. Znaš kaj, ja nastavljam slušati, ovo je predobro, ti završi video. Može. Bilo je to sve od nas, nadam se da ste uživali. Vidimo se.